ti ono ni kunu ni nkwala na da o ti akwala ni nyini duru baabi a na akwala na epe exit plan eti se okosia bema bi na bema no timi to indomie ma no anwumre di otimi ma no kokosi kanopa otimi to credit gu ni fun so a na sa nipa no so no as you said no we free even just a boyfriend abeye ni nyame exactly eti maame no indirectly ebi kra akola no baby oda won pe o but circumstance nti wo yi nani such a woman no na akola no be fi no hini ni akoda aba no o mombosia 50 Ghana e de adwuma no okoye ya enti wo ma obosia enti maame no ni ni aketo school fees and yes ari de je se wo hwe ayi asante ebo na otua na fees ma no e de no de tua de adwuma no ye enti ya na mabusa no se unya wo hin no ayeti no sina o ka say ya unto am no ko betimi unya obi a oye se bi ne kuku edru obro ni se oye dare no be ka cho say na oni nipa yin kasa na ompe kakra ma yen fantu akra school fees na is wo sakra ko sre wo boyfriend sika oni nipa yin kasa ma me obe baye ne boko oni nipa yin kasa na ohwe so betima ye hu bibia ti obefia o friend be me na se menhia no so this is where we are. Yeah, social fiber, it's been corrupted, one by movies, two by excessive westernization. Titines and Kaunia bar, actual Berkanatoa, on your bonny. So, Koyajma or Bank Unianos or Yajma or Jum, or Bantem, into no bank was 7 p.m. Afina, or balance area Obefino, or Mafri school bar 3 o'clock, 4 o'clock, no, Unia Banam or Mediani, or Gary or Obama Mebano Befamoko. And then, ni maami ansa na ofiri fia no pa ko bank no ka chem se munim na mo free school ba fine crama mo aduane amamonye enti say extended family system na my social support and security no yakuno enti ha na ba beduru ya and obi ti obi ba debi obi ni obi ba aduane debi baby ye duru no eni obia bro ni so obia ya complicit maami papa na akra na mu until 22 years ye misa said there no person dey na bra boy ye say wa bobra dey bra no abo or condition one dem ah because ni kasa also go out me say we gina bra ni and no sign war printing press oyini dial asama dey say bishop we wie na dey have come be pe e ma no dey no English man international oba no so abaya no ibra say no wiase abrabo na ye wono se na wo kasa ho kire bla e bi mu fa ho kire mu chense yu na e bi mu nante twa nkwansin ko school okwade obedi kura bi no ye di fufo na e bi kai friend fufu kusa e krobofom ye ebunu fom ye friend K15 kakafun aha na ye friend fufu na ntro aha de em se no mumpe ye di bi atowa man obebo so na wadi na ukọ ebi nchewe bla me kasa mama kwa abroche fufura ye dem ko tam mama adamfo bi nche me boatwe gu mi botom na me OJHS na me hwe so busum bia na e diska na ban so menya ti me bra pani ye galamsey wo akwatia lai oba ba bia e da na fio nkwala na we da na wabebo empoma homachi na we yiska mame enso bra ye gina mu enen kwada na me wiase nema de wo Omanhene de wabrabo nyina apre nya no opesa seconds Nsaka wada range no so ya ho adwuma ene nsaka ti ya ba hye wo ma da no so di aba no ena ba hye bone e ma henka nwie sa 7 ebi na bishop oka no ma me fu ni bi ntia ye ma abayo akosku wo ya cosmetic shop a day for na ba omo beto po clear de de poye ho borders no ne krawo no mo de akọ ade chi no mu kosku a wo ba e braki obama ko beba no wona makeja sigira wa difference ni wada ne broni ne maame ani je ho because abrante bia be ha dan ofio obo na ni kire nfa ne yere wakra ye wat no ne wona na ne ntwempra enti eniema nkola ni pesese no de be wiewie wo ma na wiewie wo no aho kire ne de na wo tetete but nkola o mani abre no o mu fam ye rekola ye man scholarship ya wakwa landing na wakwa ye de mas shati pa na hye no o video ya ye na hwe ase atama me t-shirt ni matwetwe enso no di twa kwansin e di kusua de wo so ye na dwen say so bi anto an so a eno ne papa bedo
ene nyame ye na dom enti bra emabru no aba no omo nte say abreso wo mo paniema quick na de bia ya quick bia so no wo be hia niema so quick you meet quick awrade fast track yaw wo be ko mamentio kakra akonta me de beso so ese akonta bebia ya ba bedru ye nyina ye ka ho ene ya ba bedu kwase ye nyina me ka ho akonta media ka ho asofo ka ho the church e ka ho society no say enani eja ne ya him opinion leaders ne one assemblyman no ye nyina ye ka ho na akonta ya ba bedu point ya ye dru sisi hwe akonta kane nenka ebia ye woniema bia esisi wa bruchiri anka bia anka wo behunu bia ebia bebosome anase afiechi ene nka wo behunu bia but ene AC ya yese na no yese bibi de hurricane Helena o se hurricane de typhoon ne wa Helena esi ya hu se enam ye media ne so whether ye social media new media na anase traditional media no enam so sa na no yese iPhone fo akwa launch de bi lunch ne course wa na media na start na ye yo and akonta eno no nko danche no ye media personalities o mo ti ye TV ne so a o mo edi dwuma no o mo lifestyle a o mo portray di man kwala no akonta etesei okay ye media personalities chere that's it chere ho de chere se wo that's it there's nothing about futuo there's nothing like abrabo say ebia me swa me kwaha me yesei ena me dia ba bedru this point ya medru and ye lifestyle edit TV so and yesi media personality we wo ba wodi ne birthday ne boyfriend akwa che Range Rover ye twitwa na de daddy so no wo chia ne pahwe ha no ye ne sei na o ye ne sa enakonta ade na ye no nkete na yemfa yadwene enkoso no ene influence nkwala no minim enkwala secondary school nkwala bia omo ede mimmo media personality bi edin ebi obon so de na ye ne status so se de ni role model ni me bisa say o he me role model that person be radio presenter that person me person be TV presenter because of side power and akota omo somo ohu ni so wo TV so a osom no se ade bi no akota kwabna ye bo amo time na ye hwe sports highlights ni ade ade nyesa na kwabna ebo amo editete ya yen ye de ababedu point aye dru sesi lifestyle akwabna ebo amo da na di our television so ne posturing crowd TV ne so ene ade ne kasa a obeka no TV ne so ede achira mansan no akota eye totally different from ne ne ye media personalities no e portray de chire nkwala no it is ababedu this pointer media no so should be somehow blamed for baby ayaba bedru akota yenko asof on the church na ohini ne atapoku ka se ene obi ni obi aduane ene ye ohobon se bia ode o ma enkone dem kra woni o ma ekọ maame ene o papa o kra na o yira ka chense mo kwa grandma mama aduane amamuni because sofu be say oh I tried for serious no sofu be say what do you de ni nyina ya ba ifo de apa pransa now ni mare wo se maame ho no ya we ni mare wo se munu say o maame ye ba ifo bono ne maame de ne nana no didi a e kama o ye ketra mo o na ketra o be kire duane aye no mo oba ne maame nya ba ifo David oba ne maame e mani manu duane di a e kama yes ba be ma ne maame e ba fio no ye duane kra otimi bona ni kire nkwala no yes kwala no kra pon kra ne bi omko amutimi nkochia maame no o e ba ifo o e ba ifo eni ni na konta the church and the aba bedu point ya yedri yes ye wo papa wom but akonta mi fi se bonene ya doso I'm sorry no influence the first word mo akuta hwe ye obi wo hono mo no matter na educational level atapoku kuta PhD akuta okuta masters ni ade ye obi wo hono ma the mere fact is ne sofo na e ka kire ne hey that's a bad okay now da bi o ni nyansa nyina yira because if you ni sofo ohum no ohu bi mo akuta u PhD no di hu mu asem o di hu book mo so misu hu ni sofo na aka kire ne se ne maami anasa ne nana ye say hey se nyame ampata na bia
nyame suro keto beba hwe o masekan so ano okodi awu me say abrantie bi ba me nchen ni nua panin sikani kese sofu bi aka kire ne say adwuma na oye no wanyaye obewu na oma boys ne nya adwuma no no ntena fie na o medi ono na chi na bosumi bia no oma boys ne mre no 20,000 na o mfa nhwe asori no 1 year ni onsi na adwuma mu ho ena boys no na eye adwuma no mu twedie na ni nua ma no mu ehu the doom ahead but the suffer no say and you know sa 200,000 20,000 a month bia ye the commando no the akoto altar no so na suffer ahira no mo tete suffer no the 100 o mo aka no so de enti within by 1 year no suffer di ye o hu adwena o de atoti no mo su say na me se na me nya dey enya ni pa fun bia o university graduate yes akonta ye church e di aba bedu point ya ye wo mi se bibia ya beisem bibia ye obi na eye me akota bia na no Boris B say ope workers asante ebo ani fuku ani me dance ni mrantie bia omo so omo pa adwuma asante ebo obi na betima bra omo ko interview Boris B yo mu interview. Eja omo se omo ekun kokon sisi ade. Omo bua no fam na nkokon sunu no. Omo nye na. Ye de ma dabi omo de ma fish. It has a production unit. It omo mua no omo mua. Ope mo we JHS cry what we JHS ni if you dey work school awie school pon awia kra on bra onya obetua mo kana mo nya sika kakra enkola ne ko ba ko ba ya o nsi obi wa manyame kra na de bubuku ko no kom asisi achi e de abeye ma me no aho akodu na koto uni ana me no kai una me pa juma bi mama be so yaw mama ni soi ana me friend pani bi wa du me friend no 1 month oton niema no a no 200 Ghana share moto no de akohia na da fu abeja koto ama niema na mo ton no because e sell amount for ton niema pa it 200 no de every day obi afọ adwuma no every day we eat 200 to Monday to Friday I say 1,000 by Saturday 1,200 ono so adwuma no ye ne tia ne 1,000 by week bia we eat 1,200 ko ne bosom no tia no ka be e bosom be so no se onya kwa wi ma no no kuta be 4,000 bibu sa ma me say to be we papa si me pa no di wonya be e be si da dakupe ene omo chi no na se ba ko ba me omo chi na odwane ye no ma me ne timi ma me ha bio ma me ne se se ne ba ne ye kromfo ena waka se yes ba tambone abase bone akutanti baby ya ba bedro no me dem fi se society na faili yen obi a asore no kanena na ye Sunday school Yesu ma me de se Mary o papa de se no wan na jokingly na akonta na ye ka kire no na edi bibi ehye akwala ni tinu de akwala na no na akonta na okasa akwala ye de na ko Sunday school odimi nya bone ankosi ata edu point bia ni instincts be ka kire akwala bia oba bema awakọ Sunday school wo ware a yes ni kunu be yan den our giant obedie wu so bema on to oba to the point so obetime kunu debi akwala bia akọ Sunday school wodi nyine ye nyame asam se kirabofra no konfa so no nyina wo free ho no obaye odi bone sen a e wo point ya ekoduro odumi nya bone ntra na de ene ne tete choba ne bia ba ne ade no wo ku a onyere ho na ko ba Sompa nko so okọ oyesdi ni 26 years we mate na said we akofa shawu e na condom wa pai na ne be mate ni nyina so and am say uko Sabbath school was yanam so sole ko fa ko titoni ko minimwa the case is dismissed 26 my lady what is dismissed I not be tell what dismissed case asante mami tell na fe me ne eye give us for the train komo o my komo and e ba mo che bia wana to agota we the last one we enne so kanena na nke bia na nanum gu nsane ade
and now Busumi omo nye snap bio. Omo ji red label. Kasa preko. Red label. Gold label. Black label reserve. Anyone gold label reserve akonta. Anena nke nim sa abosom no ye kwako gunsa wo. Abosom na nya taste. John Henkins. Henkins. Omoje Opa fascinap ko guso. Ofra bosom na oma. Kwenye tuntum se omo fascinap ko. Snap no so na mudi. ya konyak. Na kuta sese Any Hennessy. Anom blue jeans. Confirm energy drink. Omo confona. Ono no okoko. Or requesting for blue jeans. Requesting for blue jeans bi akokom ope energy. I didn't see say what them. Akuta was the last one who said who snap o ahimfie and no more kwa me mo ahimfie bi Konyak. Black label. JH1 Henkins this one. Or in the back pamu for black label ni gold label reserve brother. Yemfa ya what's it? I thought you were with you. Yeah, give us swap. It's society now. Ghana. Maybe I could run you. Now she has seen kakra. I say abe hini. Once a dozen pa. Uchaba kwa beka say oh a dozen the Canadian. Ade bakini twaba kunti within be say 4-5 years so once abe hini si wo but then you try say nyina nketin ya anhwe anka me ka da say ya wo fo na mo wo yen from be 1975 or be 1995 no sa 20 years no sa wo fo no omo ase omo ne mrofo no and for that matter make say won say you can omo ko disco pa na esa age bracket no omo na ehu titini ma no but the new generation na Gen Z no no ntimi amfa anso development na ba nim e hwa na system collapse here hwe asofo enyom Ghana nyina most of them from 1990s and be wura musa omo ba ye hwe Ghana nya o de emi so asem me bo most of them omo ye hwe o mam nyina middle 90s na ba na kakra nkakra yesusa ye kasa obi a hwe mini skater ihu na yedwane yes. And then maybe who so be a shen and somebody baby ya who say adwuma we menana almost dey no kwa ndi mu fie hoda enti a system na say ama who yes say nyina mo say na kwa no so pie fie so obe pie fie bo nse afi no na kwa problem dia higher pa mafo no ba Africa omo say ade pa ko a e ma yo muntim di fiti e unity omo mo say ye fie kwa na nam say bo say fie ba ko e bo ho e kwa na ntemo asem say ya out be free way ade na first no akora bi mpo a wo ba wo no mo je be nkra be num ana se nana ba ku subanya utimi no koma unua be ma bi unua ba bi ekotre be bi obeko be ba no na wo ba no he kwa na bo nse reformed na ye society na hu ne ma be fa so ya busa wo se first na ye ni prisons o Ghana ye ni children so many because ni say there many bi o ha muntimi na ye fon ye de enwo enti wo ba na wu kura akora na yedima komo baby wo baby kura se ba ahwe ne ba na ma akora ma beyi nipa ena chiri nsum wo ya no kotena twe prisons first na na bone wo bad ena na mo kwano for so musisi nsema na prison na it was virtually useless was empty na ye prison wo Ghana bebia mafo na be yes na ma wo nyina ka ho enti ye no ya trawa man ye ni ama ye na nam di ja ye na omo ya na boa ama system no koso no ye tu ni nyina egu ama ye ye brehe social media ye ekosui da ben po ne bae was 2005 we be ne be jintre ha e wo ye wiase mu aseye satem na obi ahu kwa na ya senya ade a but e say na social media be why money generating field na we oba na wan kire woto a se we oba na wan fa woto an kire social media no so a dabi na obokwa na Nigeria for so modify no nyaase anti ene adwene ni nyina ye se obia nyash se nyash ne de obekọ Dubai no ntu di nyash ne ba social media no so na me hu a na ma ba o DM no ma kasa na o se fam ko Dubai case closed so nti o man social media no na on say na ateka say FBI timi ye nhwehwemu ye so nke security na say nke for security nkan kwai din kuta hu nyina no be hu sisi ebo na asamba mi bu se mo chem se boys ndwuma mo ye na social media no so ne se mu bu amanfo no ye obi ho a se bia na me pese me ton gold ena gold no me obi oba generate document amun se me ye proper gold me say Ghana ha asante there are campaigns key personalities respected lawyers respected police
senior top officers enkwala wo no omo edi omo sika ne betoma ekwan o mefa so amasa brante na iska no omo ache mo chefa na wo we know but o de sanya ma we nyina ekoso yei da ben ene e befa so asia no social media na eba na me ka se nimdie pio sa mo fra we mu a police phone beti ma tap knowledge no just get them interview them and information about my what to give us now what to say about pa ya me adom me ho ye ma yete wa no pay ye wi abeba mo nchai yo medasi give us about center ene na no pay muti yenka yene yakwa for give us co capsules ene give us p capsules give us about mixture give us gc capsules ene mixture infections edru tatashe ye kamfo ede ama obibia opese wa pomude no scp esita ekonkan ede emawa give us enru numa sabre ubowra heba shop bia chemical shop bia bia ye tun obibidro ubenya yenre dodo na nkasa ato etu ya de ase adanse enso kwa na ekoso ede efa ho ti bowura baabi a yeton abibidru givers yenro nom ubenya dodo na kasa atodikan efa ho matrofo a yede ebo adwuma doctor wapomude nti no ho abribia obefre no obeje we feso number no eye 0543 222 470 0543 222 470 0543 222 470 won't be no my doctor ebejo efeso ye will give us ye core capsules and a give us p capsules give us core capsules give us p capsules give us core capsules no ashen so dia eda ho be maybe edenensa ashen sisi eda ho se no ne ashen so dia eda ho eboa eyi amamai pa edi free we ni peduanim amamai agi ni pedua no aboso amani pedua no chese ba ne sa na moja entumi endu mu every sani eye eno na givers ye core capsules ko ni peduanim a ekwa koye umu adwuma akle amamai ni nyina edi efri ni peduanim edi detoxify wo system no wo blood no am efibia so efri ni peduanim eye givers core capsules a wo be no nom dia ko ni peduanim eno ene betumi edi sa adwuma we edi ama pals eba pals pass koko efifri sebi wo to kwan ama wo bre koko enti ayem team ababeja wo so eye givers ye core capsules ne be come for edi ama seno nom bi entumi emwa chronic constipation eba wo so atipaye ene ebabeja wo so wo beda asori e wo se honam esisi wo so no na wo honam nyina etwetwen wo honam eye wo ja eye givers core capsules ye come for the ama se fibia etani peduanim ama show ababejina ni peduanim givers core capsules beboa wo eyi fini nyina etumi ede ababonten ede ama enenuane ahodo aye di ntete wo mu no ya na esua yeta refined food ye yi ntete ni nyina ede free mu enti wodi aduane ede ko ni peduanim by product e wo se babonten no entumi ema mesene emfa nko ema wa edrowe eye pegative eba be pegil eyi fin bia ebe yi amaman bia kokwa efi free wa ese wo ni pedua no ebe hia sia hwenke ni nyina ede ama obi kokko nti sebi ojane na ya ohummoja e wo na janan mu eye givers ye core capsules no bi entumi emwa wuye wo kasa pampan a edi akire ni nyina givers core capsules sebeboa eyi sa haw no di efri ho eye wo minimum ene keka wasum ene keka wani kosua wo posa na ye say core givers ye core capsules abra wo ba be no no e ba beboa wo eyi sa haw nyina edi efri ho sisi ya de ena aba beto so adwumaden wontumi emmo bi mesrew sisi no ye de adwumaden eye givers core capsules sisi mu ena aye kuro amaman na agi sisi no aboso a ebe yi wo sisi mu amaman ni nyina anna ne berma entini mu srade so atumi aboa wo ama moja etumi edi mu efrisane ye ni nyina ye givers core capsules a de beka p capsules ho berma eba sana core capsules no eyi amaman ni nyina ede ba abonten eyi fin ni nyina edi free veins ni mu no na p capsules no so beye entini ni mu adwuma na enemu mreye bia aba beto so no p capsules no etumi edi dwuma kese pa ewo ni peduanim eba beyi
nemu mreye bia broni be friend erectile dysfunction so be ma no emu etumi aye mre no givers ye co capsules ne ye p capsules ka bomu a eyi enemu mreye bia edi free ho son say e basa na veins no eye flames bia ewom fin bia ewom no co capsules ne ye mu adwuma e ma ne eba abonten a na p capsules no so aye ntini ne mu adwuma nti moja dodo wo setene e de ba wo berma mu no ebetumi atene abam nti wo berma emu aye mre ni nyina ne ebeja ya eye givers ye p capsules ya poma chede eda ho sa eye natural herbs enya aphrodisia sebe me benonom de akoni pedwem na akwakofa how be ede abre no de bi edrowe entisa p capsules no eyi erectile dysfunction the free ho premature ejaculation wo de bo ani sisi atim keja na wo da ho eye givers p capsules no bi enye omu adwuma NCC nyisa premature ejaculation na mfem free ho obi so de eye low sperm count bema givers p capsules abra obeno nom no ebetumi SCC ne atechima akwakofa sa how ne diaba ebeyi ne nyina edi efree wo waten kasam no so wo form woni akona de call ba na ho givers ye p capsules faka co capsules ho eka boma ebetumi abo amaten kasam no abahruye enye mema nko adru oba wo su betumi anom bi sanse ema no bebre wo ho akoko no esisi omo ahemfie ho omo ase ho sebi eye givers co capsules ne betumi akla shrink de esisi ho nyina no na p capsules no so oba amo waten kasam no abahru eye hepa shop chemical shop baby ye tonwa bibidro ubenya givers co capsules ne p capsules dodo na kasa ato ne givers about mesha entontom so da ho echu achi di yade ase typhoid fever eno so eyi edi efri ho ye comfort edi ama obi biara so mfanye na edru eba se boa emo apomden no scp esita edi emaw number no eye 0543 222 470 0543 470 nyame adom besat yes nyame adom ebeton kamedofo enjoy your weekend, okay? All right. Hey, boom, 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 boom. I wonder if she could tell. Srawa maunua bi ema kunani bi ma abofra bi ensre bronyen number no 0598 559802 send your momo never support to Jumedie na Awurade be sraw Terra1 Media anase Blessed Foster emo anwa tea tomatoes sardine corn beef mackerel ahodo milk any milo nomne sa niema na yedie ye nyina no fabra hanomo Sompa Nkranza GCB building one Nkranza Sunyani night market Sompa Sunyani wo ena Swami DC house third floor near Rome hotel so ye wa ha bomaden na efa wachede ebra Universal Fire Chapel, the house of solution. He said what works when nothing is working? Genesis 1:3 Jumedia Reverend Charles K. Fosu Ade Ba just 21st to 27th and a Jumadie Esha Sieno 21st to 27th October. Minim se was yes you want ode ho ejimu pa
your friend Prophet Kojo Kwam, Apostle Simon K.D. Yeboah, Reverend Paul Atain Tim, and Apostle Uzu Banahine. Woman you never cut Jumede Amanet Dimu, and you may no num ekopem non kron, a Juada, a Benada, Ukuada, and a Fiada. Na ya wadano a morning session, and no a 8 a.m. to 12 p.m. It is an associate Jumede ya wadan de, ya beya no pass, sorry. Fred 0244 119 769 0244 119 769 and 0550 661 907 Universal Fire Chapel Ade Akye Abia from the 21st to 27th October. Bayport savings and loans or fixed deposits no what the bad dean and number cancer and patch what the say 91 days now person your investment 182 days and now 365 the whole year no Bayport Juma for downfall but morning Efre Kofi was 0244 807238 0244 807238 Edna 0244 363977 0244 363977 Anna Docas 05558 119281 0558 119281 Tipa tomato mix I member lycopene a pigment no quantity a boy your prostate woman no artificial colors vitamin A D E K when you're cooking Tipa tomato mix you're cooking good life Freya 0203 40 3400 0203 403 400 ye twitwere yesa yesu yas toothpaste and yas toothbrush na ye the total care ye the whitening toothpaste herbal toothpaste emu bia e boss ho ban e man to kruntoko medal sim kaka no so be free wo wonu musote ukodwa so a obenya yas toothpaste for 0302235296 0302235296 upendo support to a bomodena Dawood, yeah, the 360 capsules ni Dawood ointment abedwa so a wow dia dance say ubu bobia ahututio any joint pains ahodo sasabro ni nyina da betu akọ oba ya so ye hospital so ya sanyo so anase ejoso krapa diabetes pressure stroke no hu kro ne ben nyinara no ye be hwe firi ho na kayo wo tutu dia 360 capsules bobo now with the Dawood ointment atwetwe 0244 886437 0244 886437 na bibia koso kama ediama Tony Sack Electronics semen kancho say omo sales big time sales yatete niema no so ye sales and Tony Sack TVs fridges freezer ebia na TV no o fridge moye condition not to say enye adwuma say ye washing machine no da bia kro na breaki microwave oven rice cookers blenders kettle home theaters electric irons home appliance property ni there ye sales ti atete so say who do what's the matter this ye the triangle no dey ntwa ni mu san so na obehu ye wo Malcolm Dankese no ni nchemu san so na okopie mu wo Cocoa board roundabout to Sunyaya, Yeni Oedin Chenimu, Fred 0500 309 New set natural mineral water. Obibini Black Man Company in Sweden will be a jatum. Now, out to the packaging so dewa. Uhu abacasa abrochiri. Uhu abacasa in Sweden and free her. Bomodana, Hayani, Yano, Breman. Brukutu Junction, Chronom Council, ye depo kese wo ho, Atomic Ashoma, also benyabi, and Amat Roberts Wosunyane, Fred 0244 620 294. Time Herbal Mixture. Ye de 3D ash form say team. Wotibia ultimate wanted no ye year free all betime didi ye afi general bodily pains no so eti malaria no tontona ka wo hia time Herbal Mixture afi Herbal Mixture capsules e ma nkomo a wo ye den eti wonnom aduro na che wo sipi o private pass munema bi egugu ho nyina no e be free ho free 0244 417669 0244 417669 Dimpa Natural Health also Grahon ma obeja osa no hono akofie obo a ontumi na na kiri ye ne ya ndi su bire no tie ne ya timsa nakoma bone peri eduma bi a
as a baby sanimirim ulcer symptoms no say ulcer na peptic gastric duodenal gerd emu bia no bomodna fakodan dimpa e was second floor Wallace Towers de chamso ofri de chamso airport ade commercial no wonsa eni faso second floor Wallace Towers e ho na wodan kase no ye de mfidie besisi so detoxil near the local and foreign natural herbal product at the account for 0246 744 744 0246 744 744 and 0245 11 84 34 that be behind day ecoso at the amount Wabo Herbal and Medical Research Center yen and the Odin Herbal Betesaba and a precare precursor powder a boa palpitation so bo a bow peri na e wo honoma wo ti pain wo koma so say if na angina wo be a wo ti fatimi dwaw migraine fatigue and dizziness and severe numbness high blood pressure may comfort Obo Herbal and Research Center the amount obehu ya kaso akwan so official town obehu ya Kumasi Adoato Adumenu sa na Nkranza headquarters at the shrine adwira kwan so obehu ya bomodina na any ninkomo ewo 0249 761508 0249 761508 and 0550 191 514 0550 191 514 3 Herbal Center Edico capsules aba 3 eco capsules US pains free ho ashikoko na se na nsa ma wo yamuntim enti wunya koko a ati se de wunya obu akoko ne yamatim okọ Chicago ohuna mane wo kikam ne sisiye ne ya oda ho a asem osori asem nom 3 eco capsules are 3 Herbal Center diaba eno ano no okọ Colina Dani Mr. Apidanka also open 3 eco capsules fresh 0546 107 107 na bibia day emwa 21st clinic expecting sciatica e ba yade fruit so bepem na ase a oba yede mfidie ene bibidro kan be hwew na mom e ba sciatica the pains from the waist under buttock through to the foot me define sciatica ta na no I don't know what yes na woko but modern emma sadie we count to oba ye beboa ama bibia aye kama e the amount BBC chicken say open wings thigh wings breast gizzard layers a broiler and layers a halal anti-cramoni o ye wan ye wutumi bibi mane ye fast steroids ne antibiotics in share the no vitamins a feed papa e the ma won Bantama High Street Asawase Market Santase Roundabout afi poku trade na dum SG Motor Pie and a shell body Jackson fresh 05 444 44453 weekend nebe o ye party be engagement o ye wedding o pese a grilled chicken mawa fresh 05 444 44453 and ne eye Brenda Owusu Kwache of Nyamiani Government Hospital na woda Mandy multi credit and a so mautinkwa hey Mandy Drebode ya brasika of KJT Dubai and there wa woda ya bra sika oh yanku anyway that be the second one before this ya na uyi ma mini free so ma me ya bra sika o KJT Dubai o ma si o ma otrinkwa happy birthday to you Hausa Kai 9 and there wa woda ukunu ye Sergeant Daniel Ofori of FPU also ma otrinkwa Jennifer Sebonsu sa CEO of Jenny's Print House. Oh, Usa, happy birthday to you. Enjoy your day to the max. Akosia somewhere definitely coming from Akosia somewhere. Jennifer Usa Bonsu. Usa no be any no. Happy birthday. Mrs. Mary Uso and Santasia pray. O sister Boahima so omautin kwa Ebenezer Nyamiche social activist also ne eyewa woda Joseph Agaliga ukunu ene Efia Bruni of Soba FM omautrinkwa and then Audrey Efia Boatin of Magic Standard School. Today is your birthday from Elvan Boatin aid to Dr. Yaw Educhum and also so ewo Afei Sergeant Odro Asante Black Sergeant Odro Asante Black we
and then wawoda yema utrinkwa Nana Mafu, accountant at St. Martin's Catholic Hospital. From your wife Lucy of St. Martin's Catholic Hospital and I move Charimo. Stephen Boatye of Italy, former Kotoko player. I a friend painter. And there wawoda Stephen Boatye. Wife Obaya Kisiwas from Motrinkwa, Italy. Benedict Odro Danso of MTN, sales supervisor MTN Asante Mampong, from Emmanuel Osei Wusu of MTN Tafo. All right, let me activate the line. Join us on the line quickly and share your thoughts with us. And come on, Edini Nena, and also there now. We and comma Mrs. Cecilia Quarting, owner vegetarian shop at Doom. Na your late sister's funeral was stadium echina we every bright entry bruta honomo kumbe say on mamo yakosronko Mrs. Cecilia Quarting vegetarian fo nyina hono mbeto omo aduane na o sister baso stadium o say your ma yako echina bo hunu ho yenkwa homa no so. Hello, good morning. Enkoma ye no adwenkyere wo ho ne say hello. Hello. Good morning. Good morning. My auntie wanna pay. No for back up. Fuck, is that really the king? Yeah, you so kasa. For that, my father is coming to our boss and so watch it. Boy, you might pay no Michiana. Now, on my and then some of my cano. Drew baby, I drew baby, I'll phone the cow. Son said, no, he needs cafe. Me say, I could have go senior high, walk on way to Obama Crown of the banner. No, I ate a bruni. Once our phone is now much a young fair. Send a buy a bruni. It's your own cat. So much written in Polo for the crowd cafe. No, I said they are warrior. That's what's written now. No, I'm in a book. It is only money I come in and my name, man, who said, the warrior, you know, or because why and can't fast how you will say, Elma at Torrenton Casio and from Manchester Sabatano. But shot now it's written now. Obe free home, I say hello, good morning. Good morning. 0551 931 931 0548 931 931. Good morning. Good morning. That's to say. Me hoye pa me ntio. Me ba chow radio ana TV say o tike ma lo wa no why. Dede bi won wachi party ente won kaye. Responsible for account. Hello, good morning. Good morning. Yes, my dear. Pacho mami nti wa no pay. Mpacho FM Jennifer, me kasa Africa kwa. Jennifer kasa. Mpacho parents no. Etichu ama me fono mo ememo ano. So munya na se ne ba no sika mana enu ano no. Se ne ba nya sika ni free he. Se okon he. Chese omu share time on mobano de beda crampo. Me father, for example, ono once or the quacoda time or not the quacoda, I also making sure you nayada. Me my warrior, me so you always check up on me. Obe making sure say you naya poda and so no akoda, but parents be or what? Teach your mammy for no, or wouldn't need time or the day. And I said the day I'll move in at the cantino. Sani bani yeden so yeden omu make the ye mano omoni ye that say ya mama ye mai tin ko wo. Thank you very much, my dear. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Pacho mi ntio. Pacho na calling because it's sharp. Kasa. Sound bejafo. Ejoso. Pacho na onse asema na honorable Atapoku kan. Social media nowadays there are more will be their friends say do what makes you happy. That's right. Everybody thinks we are not accountable to we anybody. Don't have to account for anything. That's right. That's right. Yeah. And no na kwa for we nyina ba you.
Ubia ya the open, Omanhene Yaw, even your leaders, even political leaders, Ubia said the oil or yet the open, or Bra Ubia in Canada. And no na kwa kuye. Hello, good morning. Good morning. Hello. Oh, sorry. Good morning. Yeah, Moachio. Good morning, Omai. Now, I need I'm going to do my papa. Joe Maunesuka Kramami, why? Okay, Omai, you're both coming in another pay. And okay, I'm a food you are, Omai. Today, I got planning you in cash. I did a baby yet as a two of my father, so I needed. I was half a lot of soup. And your mind, and Israel, no, you need to go. Thank you. Hello. Good morning. Now I said, Mammy, for any blame or mopao. Hello. Good morning. Good morning. The patrol, the Casafi, is it a farmer? Mammy Chiwa no Peminia. The patrol, mission program. Yeah, and some of what can you a credit. And I can't miss the task on the face. You see, in Kwano, the education policies compose some wide. Because first, acquire carbon. The cafe you associate is now the only Pia Obichai. Just you as an agent of discipline. But a nano, we are teaching you now of Tia Corretti. We tell me, no, I saw by the issue. In Kwano, they know among themselves, say, Yantiamo, and I say, you show more about. I think so. Parents will be almost irresponsible. You can make kind of say. And to Bianca saying it, but almost come in monitor man. One man, they could have phone, but a no man about the phone near and they almost status. But me block your papa, block your mommy, and block your woman. Yeah, you see, sir, because he said, the opposite will be the I think so. A woman soon was in here. The go on more going up no any bad school 3 years, 5 years, 10 years. I said on you, man. In the head, and call university and no one near you, man. And you're in the ways and means education company and yeah, attract more. So, if the boy knew the no where's coming down, they go to school at the end of the day, we began to watch our company now. Okay, thank you very much. Very thoughtful. I was saying for the moment, see her. Na a good year, a bread and true. A free Samria, a cobo to me, Yade Cassia Beba, na yade Sompa Comos, money and na they may catch the winnie, Sompa Chediano, number no a 0598 559 Obey me as send it, oh dear, the Abepoa. And you'll be unable to be there more and one year deaba. If you grow in yard, gin coto, tea, tomatoes, be no name, mackerel be a tifafa, sa, a woman so a dinner Terrawan Media or Blessed Foster. May the Lord and help you. May your weekend be fruitful until we meet.